Swastiastu. Ainggih idedane sanewang yang titiang nunas uratian nyane acara pajang kekawitin. Sadurung titiang ngelanturin atur nugrayang titiang nyinahan dewe. Titiang mawastani ketut dita anjani nomor absen duang dasekale kelas ya SMP Negeri 4 Abian Semal. Guru pengajar bahasa Bali titiang inggih punika Bapak Igede Sugata Yadnya Manuabo. Ring galah sane becik puniki gargi pisan manah titiang mantukan sampun kalugra merados pengatar acara ring lomba nyurat aksara Bali puniki. Sadurung ngelanturan acara puniki ngiring sarang-sarang ngelanturan pengastungkara ring ida sang yang widiwasa maduluran antuk pangenjali. Om Swastiastu. Pini hajang majang ring Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Abian Semal sane mustika yang titiang, Bapak miwah Ibu Guru sane wang yang titiang, punika talar para pemilat lomba sane tresna sehen titiang. Santukan sampun ledang ngerauhin pariklama lomba nyurat aksara Bali puniki, ring rahina waraspati, pinanggal 12 Juli, warsa duang tali kalesiki. Nanging aksamayan antuk genah talar panjam rama sane dahat kirang. Ring parikrama puniki dudoran acara kepah minakadi ka pertama pamuka katuran tari sekar jagat. Ngelantur Dharma wacana saking Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Abian Semal. Wusan punika untang acara lomba nyurat aksara Bali oleh para pamilat sami. Wusan punika panguntat acara penutupan saking panitia talar sepisanan pengumuman juara. Ainggih wantah asa punika prasida titiang matur, lugrayang titiang yeni wenten atur titiang sanenenten manut ring arsa. Titiang nunas gangerana sinampura. Puputan titiang atuk parama santi. Om Santi 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 Om.